Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Үткән быуаттың 60-нчы елдары башы. Әле генә хәрби комиссарға инеп сыккан кисәге хәрби осоусы трамвайда уйланып китеп бара. Күптән түгел һаулыгы буенча хезмәтте калдырырга туры килде. Өфөлә фатир бирәләр. Бернисә урында шул исәптән аэропортта һәйбәт аксалы эш тәкъдим итәләр. Сәү, каршыла икәү Курай турында һөйләшә түгелме? Бераз кызмасалар, эргә-тирәгә игътибар итмәй һөйләнәләр. Берһе әйтә, Өфөлә 5 курайсы калды. Гата Сөләйманов, Ишмуладил Мөхәммәтов, Рахматулла Бүләкәнов, Мөхәммәд Рахматуллин, Абдулла Хәлфетдинов. Шулар үлһә, Курай бетә. Икенчеһе эләктереп ала. Курай бетә, башкорт бетә. Самолетында төрле куркыныч хәлләргә осраганда ла тапкырлыгы аркасында исән калган, полкында күлдәк киеп туган, дигән дан йөрткән кисәге хәрби осоусы ишеткәннән шаңкып калгандай булды. Аркаһынан шыбыр тир бәреп сыкты. Кулдары утыргысты самолет штурвалы һымак шакырайтып кысып тоткан, әйтерһең, якынлашып килгән авария был юлы котылгысыз һәлакәткә илтә. Ошо урында хәрби осоусы кабул иткән карар тарихи карар дип һаналырга хаклылар. Чөнки уның боемга ашырылуы һөҗүмтәһендә Курай Зәки Вәлиди хүзләре менән әйткәндә ак тамырлай таралып китте. Кисәге хәрби осоусы Әлһәм Исқужин республика 1 санлы интернат мәктәбендә ябай тәрбиясе булып эшкә урнашты. Эш хакы бәләкәй, вазифаһы түбән, әмма уның каравы республиканың төрле районнарыннан килгән башкорт балаларына Курайда уйнарга өйрәтү мөмкинлеге бар. Был турала Әлһәм агайның укучысы Давыт Амангилдин Әлһәм Батыр дигән шигырында былай дип язды. Бер сак басты яман заманалар. Ишетелмәй башкорт Курайы. Телде телеп тынды тышандылар. Шымып калды Хакмар тугайы. Шунда турып басты Әлһәм Батыр. Харлагына кайыш белендә. Ерем, илем, телем, моңым, ярым. Яңгыраны башкорт илендә. Сыбайы кашка, басма ташка, йолдызына ердән үткәндәй, йылыгына ердән үткәндәй. Эдүкләп йөрәнәбез, беренче юл. Мен 1969 елда 1-нче интернат мәктәпкә 9-нчы класска укырга килдем. Башта иң гаҗәпләндергәне лә, хокландырганы ла шул булды. Дөйм ятакта дәрес әзерләүдән буш вакытта һәр бүлмәлә, һәр мөешчә тиярлек Курайда хәлләралар. Һәр 3-4 малай Курайда уйнарга өйрәнә. Бер урында белмәгәне белгәннән сыңрау торнаны өйрәнә. Икенче урында һәйбәтрәк уйнаганы Буранбайда хәздәра. Өченче урында Сибай яңгырай. Бына шулай ысын остаздың дәресе үзе юктала дәвам итә. Дөйм ятакта кис отбой алдыннан обход вакытында алпамышалай гәүдәле, йөзеннән бер вакытта ла мөләем елмаю китмәгән агайларыннан юрган астында яткан балалар берәй көйдең, йырның тарихын арайлар. Агайлары кыскаса тарихын һөйләй дә йырлап җибәрә. Халык сәнгате дәресе өчен вакыт сиге юк. Oh
1970 елдің апрель айы Башқұрт дәулет опера һәм балет театрының бинасында Лениндің тууына 100 ел толу айқанлы олу тантанаға әзірлік бара. Концерттің режиссері, композитор Нариман Сабитов. Программала Құрайсылар сығышы бар екен. Бұл сығыш үшін Башқұртстанның халық артисі Салават Юлаев есіміндегі премия лауреаты Ғата Сүлейменов жауаплы. Ғата ағай Әлхам ағайға мүрәжағат етті. Әлхам ағай интернаттан 15-ләп Құрайсыны, оқусы баланы репетициялар орнына алып барды. Ғата ағай білді сағарып тәзде, шонда Нариман Сабитов Ғата ағай 100 Құрайсы кәрәктімәхін мі? Ғата ағай аптырап қалды. Шул орында Әлхам ағай әргәһенә келіп, яһәткән әкәңә шәштілерді, Ғата ағай қуанып болат ені. Әлхам ағай интернатта Құрай кабинетінде хақланған қосақ-қосақ ирәндік Алатау құрайларынан етерлік данала құрайлар яханы. Етерлік дегенім 100 генә түгел. Сөнки Әлхам ағай интернаттан 64 құрайсы баланы сығарды. Бөтәлі ойнай. Һәм шулай ук Әлхам ағайдың хәбәрен алу менән башкаланың югары уку йорттарында оқыған элекке интернат оқушылары келіп етті. Һәм құрайсылардың ханы 114 болып кетті. Әлхам ағай бірінші интернат мәктәп Хәдер Рәми Гарипов есіміндегі Республика Башқұрт гимназиясынан тыш Өфі қаласының 20-ші ханлы Башқұрт мәктәбендә, Ғазиз Әлмөхәмәтов есіміндегі Республика музыка гимназиясында, Башқұрт лицейында, Иқтисат лицейында, 22-ші ханлы интернат мәктәбендә яш құрайсылар тәрбияләнә. Бүгін бүті дүния бойлап сығыштары яғап йөргән Роберт Юлдашев Құрай бойынса тәуге хабақтарды Әлхам Исқужиндан алды. Құрайсылар союзының тәуге рәйісі қылғанысқа қаршы яшілегіне арабыдан кетіп барды. Вилдан Йомағужин Әлхам Исқужинді өзінің ұстазы етіп хананы. Әлхам ағай бірінші интернаттағына Құрайсыларды үйретмәні Ғазиз Әлмөхәмәтов есіміндегі бүгінгі интернаттала біргелке эшләп алғайны. Вот шул елларда миңәле Әлхам ағайда Құрай буенча хабактар алырга туры килде. Ләкин озакка һуҙылманы, Құрайға каршы көстәр аны эштән китергә мәҗбүр иттеләр инде. Но киткән сагында Әлхам ағай егеттә Құрайды ташламагыз, Құрайга тугры калыгыз дип әйткәйне. Менә без тугры калдык. Мин Құрай буенча сәнгать институтын бетердем. Рәхмәт, Әлхам ағай. Үткән быуаттың 2000 елдары алагында Әлхам ағай Силәбе, Курган, Ырымбур, Куйбышев өлкәләрендәге башкорт авылларына барып, балаларга Құрайда уйнарга өйрәтеп йөренә. Зур акса артынан йөргәндер дип уйлаусылар яңылыша, әҗере юл хакын капларга гына итәйне. Әлхам ағайдың исеме Құрайсы остаз даны күрше өлкәләрдәге кардәшләрне белгәлә билдәлейне. Олар сақырдылар һәм Әлхам ағай барды. 1990 елдың 11 октябрында кабул ителгән Башкортстанның дәүләт суверенитеты турасында декларациясында күрше өлкәләрдә яшәгән милләттәшләребезгә мәдәни яктан ярдәм итү турасында пункт бар. Бына шулай Әлхам ағай был пунктты алдарак үз белдеге менән үтәй башланы. 1999 елда Башкортстан газетінде Әлхам Исқужиндың Құрайсы намысы деген мәкаләһе басылды. Құрай мөхитенең сафлыгын хакларга сакыру ораны булды бұл мәкалә. 2007 елда Құрайсылар сезонда Әлхам ағайдың укучылары Дауд Амангилдин һәм Рөстәм Рәҗәпов әзерләгән үтә мөһим документ Құрайсы кодексы кабул ителде. Құрайсы кодексы Әлхам ағайдың мәкаләһе йогынтыгында әзерләнгән тәһәктә хата булмас. Әлхам ағай
Курайды акса өчен иблистин үзенә өйрәтергә әзер кәсепчеләр юк түгел дип язды. Кодекста Курай башкорт халкының милли хазинаһы, Башкортстан Республикаһының дәүләтчелек символы, уны читтәрнең үзләштерүенә юл куймаска дигән пункт бар. Курайсы кодексына ярашлы Курайда уйнауды базар товарына әйләндереп, акса өчен читтәргә хатусылар Курайсы түгел. Әлхәм агай халкым, илем дип яшәне. Күпләрнең исендәләр. Башкорт яшьләре Башкортстан мөстәкыйльлеге өчен аслык игълан итеп, Салават Юлаев һәйкәлләргәһендә майданда палаткалар корып яттылар. Оларга һөҗүм итү осрактары булганыла билдәле. Бына шул сак Әлхәм агай 60-ты уткан кеше яшьтәр эргәһенә барып, олар менән бергә асыгып ята. Безнең яшьтәр палаткалар курып, шул суверенитет өчен аслык игълан итү акциян оештыргандар иде. Шулар арасында Әдһәм Искушевның да фамилиясын мен күреп калдым. Икенче көнне мен әйтәм, туктале. Бу ысынлап та шул булган хәл микән? Киттем ана шул урынга. Ысынлап та Әдһәмнең палаткасы үзенә айрым палатка инде ул кеше шул 60-тан узган егет 17-18 яшьтәге егетләр белән теге аслык акциян күрәдеп ята. Ул ысынлап та булган хәл. Мен үзем күзем белән күрдем аны. Был буның менән мин әйтергә әйтәм инде, Әдһәм Исламовичтың ниндәй гражданлык позиция нык булган, көчле булган. Илһөйәрлек, халкына шундай тогрылык, шул халк өчен бит инде шунда теге аслык игълан дип ята кеше. Әдһәм агайның язмышында Буранбайның язмышы сагылгандай. Буранбай нахакка Сибиргә һөрелһә, Әдһәм агай нахакка төрмәлә утырып сакты. Әлхәм агай төрмәнән сыккас, үзенең интернат мәктәбенә эшкә алманылар. Ул сакта Өфө калаһының 20 санлы Башкорт мәктәбе директоры Марат Мөхәммәтян улы Хафизов Куркманы Әлхәм агайды эшкә алды. Минем беринде дә икеләнүем юк иде, чөнки мин Әдһәм Исламовичты һәйбәт белән битне 8 ел бергә эшләгән кеше, Курайны ла өйрәтә, тәрбия эшендә бик оста итеп алып бара. Шуңа күрә беринде икеләнүһез мин аны шул көндә килгән көнендә уга приказ язып эшкә алдым. Мин уйлыйм, мин Әдһәм Исламовичты
20 мәктәпкә эшкә алып, бик дөрес эшләгәнмен дип, ул аның үзе өчен дә һәйбәт булды, бигрәк тә безнең 20 мәктәп өчен. 20 мәктәп ул безнең интернаттан айырмалы рәвештә кала мәктәбе. Кала мәктәбендә әлбәттә Курай сәнгатенә егетләрне өйрәтүнең үзенең үзенчәлекләре, авырлыклары булгандыр. Ләкин Әдһәм Динисламович кыска гына вакыт эчендә менә шул егетләрне кызыксындыра алды. Егетләр минең эзләп тәйрәгә кирәкми кайда икән. Тик Әдһәм Динисламович янына бар, улар аның тирәһендә. 60-шы еллардан алып 40 елдан ашу дәвірдә Әдһәм агай әллә ничә йөз баланың кулына Курай тоттырды. Курайда уйнарга өйрәтте. Курай итеп яшәне. Кулына Курайлар халынган хавыт тотып, аю хымак алпан толпан атлап, Өфөнең бер осыннан икенче осына барды. Оны сакыралар, көтәләр, һәм ул бара. Вафатмаса балаларга Курайда уйнарга өйрәтте. Әдһәм агайның мондай шикһез рухлы булуының, халкым дип янын фида кылып яшәүнең сыганы кайда? Иң беренче Барандан башкорт халкының Бөрьян ыруының иҗтимагый, сәяси, мәдәни үзәкләренең береһе Башкортстанның беренче башкалаһы Темәс авылында, Темәс халкында. Атаһы Динислам Олатайда һәм әсәһе Галимә инәйдә. 1934 елның башында Әдһәм агайның атаһы Динислам Олатай капыл шерләп түшәккә егыла. Март айында дөнья куя. Динислам Олатайды ерләгәс, кешеләрдән артта калып, Әдһәм агай атаһының каберен косаклап елап ятып, йоклап китә. Кискә генә табып алып кайталар. Алдарак Динислам Олатай хәлһезләнгәс, Галимә инәйне эргәһенә сакырып алып, өс улыбыз арасында Әдһәм бик теремек, дөньяһында күрер, һанаударда күп күрер, хакларга тырыш дип васыятын әйтә. Динислам Олатайның васыяты тәвәл үтәлү аркасында Әдһәм Искужин дигән шәхестең тарихта булуы Галимә инәйнең изге хезмәте дип баһалана алалар. Миңа мәгълүм булуынса, мәшһүр галимдар Җәлил Кәйекбаев, Марат Минһаҗетдинов Әдһәм Искужинда рухташ, моңдаш күргәннәр. Бер мәҗлестә Җәлил Кәйекбаев осраклы рәвештә Әдһәм агайның ярлаганын ишетеп кала. Үзе бына дигән яраусы Әдһәм агайды Башкорт дәүләт университетының филология факультетына укырга инергә күндерә. Әдһәм агай шулай итеп, югары хәрби белемле булу менән бергә югары педагогик белемгә ия була. Дипломының итәкчесе Марат Минһаҗетдинов. Темаһы башкорт халык йырларында патриотлык тойгыһы. Җәлил Гыниятович Кәйекбаевтан утып алгайны мәҗлес йырын 63 ел. Өстәлатка айдары ая дүрт як, өстәлескә айдары шул тулы санаяк. Бәһәбән генә балайы ултарганда беләләм икән, күрәләм икән, ишетәләм икән. Күршеләре тирә-як.
Баймак қалаһында, Темәс ауылында урамдарға, Өфөлә, Темәстә балалар музыка мәктәбенә Әдһәм Искужин исеме берилде. 2008 елдан Башкортостан хөкүмәте карары менән Өфөлә 2 елга бер тапкыр Курайсыларның Әдһәм Искужин исемендәге асык кала бәйгеһе үткәрелә. Әдһәм агай яратып йырлаган Зәйнулла йырында шундай юлдар бар. Йырсыларга калыр йырым, комарткыга кылысым курайым. Әдһәм агайның комарткыга курайы калды. Тик бул курай ябай курай түгел, Әдһәм курайы дигән олы рухи дөнья. Атып сапқана еркай, ерандыкай бойы юлқай. Аластана қалдыла шылтығаны елікайым. Ирандыкай бойында шылтығаны еркайым. Ярасаларға қалара ярам, құмартыға қыласам қораям. Миндайгіна болып Irdaharatawmasma Dushmandardan usamda Aminda olmasma Dushmandardan usamda Aminda olmasma Толқан қаққан ердаруд илкаяны юқына Толқан қаққан ердаруд илкаяны юқына